Ndayishimiye Didier yamaze kwambara ubururu n'umweru bwa Rayon Sport nyuma y'igihe kinini avugwa mu makuru ko agomba kwerekeza muri ekipe ya APR FC. Ariko se koko APR FC yamushakaga cyangwa hari andi mayeri ari gukinwa inyuma y'amarido ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi? Muri video tugiye gusesengura inkuru yose kuva ku itangiriro kugeza ku musozo, menya uko umukinnyi yazamukiye muri Heroes Cup, uko yabaye umwe mu bakinnyi beza muri AS Kigali, impamvu yatumye amakuru amuhuza na APR FC akwira hose, icyo Rayon Sport itegereje kuri uru rugamba rwo guhatanira ibikombe ndetse no kwitwara neza muri CAF Confederation Cup. None izina rya APR FC koko ryarakoreshejwe mu kongera agaciro k'uyu mukinnyi? Ese Rayon Sport yaba yatsinze mukeba mu rugamba rwo guhatanira uyu mukinnyi? Ese Didier ni igisubizo cy'ikibazo cy'uruhande rw'iburyo rwa Gikundiro koko? Ese abafana ba Rayon Sport bafite impamvu zo kwishima? Iyi ni inkuru rero yuzuyemo amabanga, impaka, amarangamutima n'ibibazo byinshi byakuruye imitima y'abakunzi ba Gikundiro ndetse n'abafutuboro nyarwanda. Reba rero iyi video kugeza ku munota wa nyuma wumve ukuri kose kuri transferi iri kuvugisha benshi. Icyo ngusabye ni kimwe, mbwira uko utekereza kuri uyu mukinnyi, ikindi kandi ukande like, ukande subscribe niba utarayikora, ubundi nze nkwinjize bivugwa byose n'uyu mukinnyi Ndayishimiye Didier, icyo amakuru yose akomeje kumuvugwaho. Ubundi mu gihe abafana ba Rayon Sport bari bategerezanyije rero amatsiko menshi amakuru y'abakinnyi bashya bazafasha ekipe yabo mu mwaka w'imikino utaha, ku itariki 6 Kamena habaye inkuru yashimishije benshi. Rayon Sport yatangaje ku mugaragaro ko yasinyishije myugariro w'iburyo Ndayishimiye Didier wari umaze imyaka 3 yose yitwara neza muri AS Kigali. Ariko mbere yuko uyu mukinnyi atangazwa nk'umukinnyi mushya wa Gikundiro, ari hamaze iminsi havugwa amakuru menshi yavugaga ko ari mu nzira yerekeza muri ekipe ya APR FC. Aya makuru yarakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye, ku buryo benshi bari baramaze rero kwizera ko uyu musore ari umwe mu bakinnyi ba APR FC igiye kongeramo. Igitangaje ni uko nyuma y'uko Rayon Sport imutangaje, hari amakuru agaragaza ko APR FC itigeze inatekereza kumugarura cyangwa ngo imushyire ku rutonde rw'abakinnyi yifuza. Ibi byahise bituma havuka ikibazo gikomeye ndetse n'impaka ndende ku bakurikiranira hafi ruhago nyarwanda. Ese byagenze bite kugira ngo umukinnyi avugwe cyane muri APR FC kandi iyi kipe itaranamutekerezaga? Ese ni amayeri y'isoko ry'igura n'igurisha cyangwa ni ibindi bintu tutigeze tumenya? Mbere y'itangazo rya Rayon Sport, iyi kipe yashyize hanze amashusho yatumye benshi bavuga. Muri ayo mashusho hagaragaramo umuntu ahamagawe na ekipe ya APR FC akayanga cyangwa se akayikupa, hanyuma Rayon Sport ikanamuhamagara agahita yitaba. Byari ubutumwa bwumvikanaga kandi bukumvikana nk'ubwerekana ko umukinnyi yahisemo Rayon Sport aho kujya muri ekipe ya APR FC. Ariko nyuma yaho amakuru yaje kugaragaza ko APR FC nta gahunda yari ifite yo kugura Ndayishimiye Didier. Byatumye benshi bavuga ko izina rya APR FC ryakoreshejwe mu rwego rwo kongera agaciro umukinnyi ku isoko ry'igura n'igurisha. Ibi si ibintu bishya muri ruhago kuko amakipe menshi ku isi akunze gukoresha izina ry'ikipe rero ikomeye kugira ngo umukinnyi ahagarare nk'ushakishwa cyane, bityo agaciro ke kazamuke. Hari n'abandi basesengura bavuze ko mu buryo bushobora kuba bwarakozwe kugira ngo abafana ba Rayon Sport bumve ko ikipe yabo yatsinze APR FC mu rugamba rwo gushaka umukinnyi ukomeye cyane cyane hagati y'aya makipe akomeye ahanganye gutsinda umukeba ku isoko ry'abakinnyi. Bivuze ko ari itsinzi ikomeye mbere y'uko umupira utangira gukinwa. Nubwo habaye izi mpaka zose rero, ikigaragara nuko Rayon Sport yabonye umukinnyi ushobora kwifata neza akayifasha mu bwugarizi bwayo. Ndayishimiye Didier ni umukinnyi ushobora gukina nka myugariro w'iburyo, ariko kandi akanafasha hagati mu kibuga mu mwanya wo kurinda ubwugarizi ndetse n'ubusatirizi. Ubu bushobozi bwo gukina mu myanya itandukanye ni kimwe mu bintu byatumye akurura amaso y'abatoza ndetse n'abasesenguzi.
urugendo rwe muri ruhago rwatangiye uyu munsi, ahubwo Didier yamenyekanye cyane akinira Heroes Cup, akinira rero Heroes FC muri 2022 ndetse na 2023, aho yagaragaje impano idasanzwe ndetse n'ubushake bwo gutera imbere. Ibi byatumye AS Kigali igirira icyizere gusinyisha mu myaka ya 2023. Muri AS Kigali, Ndayishimiye Didier yakomeje gukura umunsi ku munsi, yagaragaje ubushobozi bwo guhagarara neza mu bwugarizi, gutanga imipira myiza ivuye inyuma no gufasha rutahizamu igihe iri gusatira. Yatumye aba mu bakinnyi bari gukurikiranirwa hafi mu Rwanda. Ibyo yakoze mu makipe yakinnye byatumye anitabazwa mu makipe y'igihugu mu byiciro bitandukanye, ubwo yakiniye Under 17, Under 20 ndetse aza no guhamagarwa mu kipe y'igihugu y'abakina imbere mu gihugu CHAN Team. Kuba yarahawe ayo mahirwe yose ni ikimenyetso cy'uko afite impano ndetse n'ahazaza heza. Uruhande rwa Rayon Sports kandi, isinyishwa rya Didier ni mu rwego rwo gukomeza kubaka ikipe ikomeye izahangana mu marushanwa yose. Gikundiro ntabwo yitegura gusa shampiyona y'u Rwanda, ahubwo kwitegura n'amarushanwa ya CAF Confederation Cup, aho bisaba kugira abakinnyi bafite ubunararibonye, imbaraga n'ubushobozi bwo guhangana ku rwego mpuzamahanga. Abafana ba Rayon Sports bafite icyizere ko uyu musore ashobora kuba umwe mu bazafasha ikipe kongera gukomeza mu bwugarizi no kuzamura urwego rw'imikinire muri rusange. Ku myaka ye ndetse n'uburambe amaze kugira, benshi bamubona nk'umwe mu bakinnyi bashobora kuza kuvamo inkingi ya mwamba mu myaka iri imbere. Ariko kandi nubwo yamaze gusinyira ekipe ya Rayon Sports, impaka ku nkuru ya APR ziracyakomeje. Hari abemeza ko ari amayeri asanzwe y'isoko ry'abakinnyi, abandi bakavuga ko byari uburyo bwo gukora ubukangurambaga bwiza umukinnyi mushya. Icyakora ukuri kumwe kudashidikanywaho nuko Ndayishimiye Didier yamaze kuba umukinnyi wa Rayon Sports, kandi amaso yose ubu ngubu ari mu kibuga ategereje kuzareba icyo azafasha ekipe. Ese azaba umwe mu bakinnyi bazafasha Rayon Sports kwegukana ibikombe no kwitwara neza muri Afurika? Ese abafana ba Gikundiro bazamwibonamo nk'umukinnyi wari ukwiriye maze ace izi mpaka zose? Ibisubizo bizaboneka mu minsi iri imbere, ariko urugendo rushya rwa Ndayishimiye Didier muri Rayon Sports rwatangiye kandi rwitezweho byinshi.